Lebzi i vuhaxi bya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Khale ka President Jacob Zuma wo boheka ku hakela mfumo ku tlula 28 million wa tirhandi. Mfumo wa Gauteng wu teka xiboho xo letela maphorisa ya amapanyaza hi vuntshwa. Waka hina ntsaka ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ha kumeka ni ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperi khale ka President Jacob Zuma u lerisiwe ku hakela mfumo 28.9 million wa tirhandi ya tihakelo ta magqweta mayelana na ntengo wa yena wa swihehlo swa vukungundzwani. Khoto yi lerisana leswaku mali leyi yi hakeriwa kusuka exikhwameni xa yena Zuma hi yexe naswona yi ri na ntswalo. Hofisi ya President Ramaphosa na hofisi ya State Attorney va vile na njhekanjhekisano wo leha na magqweta ya Zuma ekhoto le henhla ePitori. Magqweta ya Zuma va byele khoto leswaku mali leyi yi nga tirhisiwa eka ntengo wa Zuma a ku nga ri ku rhandza ka yena kumbe ku tsakela ka yena khale ka President, kambe a ku ri ku landzela xitsundzuxo xa magqweta lama a ya byele mfumo leswaku va endla tano swi nga leswi khale ka President a nga fanelangi ku hakela mali leyi. Hambiswiritano khoto yi bohe ku yima na President Ramaphosa, ofisi ya President Ramaphosa na State Attorney leswaku mali leyi yi fanele ku hakeriwa kusuka exikhwameni xa Zuma. Muavanyisi Anthony Miller u bohe leswaku Zuma a hakela mali leyi ku nga sela tin'hweti timbirhi. Khoto yi tlhele pfumela leswaku nhundzu ya Zuma yi tekiwa loko a tsandzeka ku hakela. Loko swi hate tano xikombelo xa DA hi le tlhelo xa leswaku penceni ya Zuma yi tekiwa na yona loko o tsandzeka ku hakela xi pfumeleriwile hi khoto le henhla ePitori. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u tivise leswaku maphorisa ya le Gauteng lama tivekaka hi amapanyaza va ta leteriwa hi vuntshwa kahle. Lesufi u ri endzhaku ka swona va ta katsiwa ximfumo eka xiyenge xa maphorisa ya le magondzweni ya xifundzankulu xa Gauteng. Leswi ta endzhaku ka loko ku ve na swisolo swa leswaku amapanyaza a va le nawini. Ku tlula magidinkombo wa mapanyaza va ta ya kuma vuleteri lebyi nga ta va pfumelela ku nghena ka ndzawulo ya maphorisa ya le magondzweni ya Gauteng. Mapanyaza lama nga ta sala va ta yisiwa ka timasipala laha va nga ta pfuneta maphorisa ya le magondzweni na tindzawulo tin'wana ta mfumo. Wardens will cease to exist in their current format. This will be done in a phased approach. They will now be repurposed to be part of the Gauteng Traffic Police and Special Law Enforcement Unit SLEU and other strategic security partners that will work with them. To do so, they are now taken back to training to enter into an extensive and intensive training for the next 18 to 36 months so that they can qualify to be part of the Gauteng Traffic Police. Xitiviso xi landzela swivutiso leswi nga va kona ePalamende hi mayelana na loko mapanyaza va ri enawini kumbe ku kumeke leswaku a ku nga landzeleriwanga nawu loko simekiwa ntlawa lowu. Hambiswiritano Premier wa Gauteng Panyaza Lesufi u ri mapanyaza ma pasiwe hi holobye wa vululami. To grant this traffic wardens legal authority, the provincial government evoked Section 334 of the Criminal Procedure Act, and this section authorizes the Minister of Justice to designate specific officials as peace officers. Lesufi u tlhela tivisa leswaku mapanyaza ma ta ya mahlweni va hola hi nkarhi wa vuleteri. Hi hala tlhelo Lesufi so leswinene ku baleseriwa na ku dlawa ka vantshwa vambirhi eWestbury. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga yisiwa elevhini yo hlawuleka hi President u byele ntshamo wa Palamende leswaku xipano xo hlawuleka xa le xiphoriseni xo tirha na ku dlawa ka n'wapolitiki PKTT a xi tirhisa mpimanyeto wa tiko kambe xi langute ngopfu exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Mchunu u ya mahlweni no nyika mbhoni emahlweni ka ntshamo lowu lavisisaka swihehlo swo nghenela ka van'wapolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. Swirho swa ntshamo wa Palamende va konanise Mchunu mayelana na xiboho xa yena xo herisa xipano lexiya xa PKTT.
Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu wa pfumela leswaku ntlawa wa maphorisa yo tirhana ni milandzu ya ku dlayiwa ka van'watipolitiki eKwaZulu-Natal PKTT emasungulweni wu tise ku humelela eka ku lwisa vugevenga lebyi. Mchunu u kombise leswaku hambileswi ntlawa lowu wu nga tisiki ku cinca kun'wana ka kahle emaphoriseni ku angarhela, ntirho wa wona wu hungutekile hi ndlela leyi khumbaka swiboho. Hi ku ya hi Mchunu, PKTT a ya ha tirhi ku ya hi xikongomelo xo antswisa ni ku seketela matirhelo ya maphorisa eka ku va na mbuyelo lowu faneleke. Ku ya eka ntshamo wa komiti ya palamende ka holobye wa maphorisa loyi a nga le ka livhi yo hlawuleka i xiphemu xa ku kanerisana loku yaka emahlweni mayelana ni ku tirha kahle ka swiyenge swo hlawuleka swa vuphorisa ni ku fambisana ka swona ni swikongomelo swo anama swo sivela vugevenga ni mafambiselo ya vululami. At first, they recorded 60 cases under investigation. I have After giving just under 100 million to them, and them being in existence in 18 months. In 18 months, the cases still under investigation was reported as 62. No shift. Minister, did they add value to SAPS in South Africa as a whole? They added value despite those figures, because I wasn't I mean, I'm not necessarily basing it on case by case and rand for rand, but generally the view which I share was that they did add value at the beginning. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu u vule leswaku a nga na vuxaka na n'wamabindzu wa le North West Brown Mokgotsi hambi ku ri ni swihehlo swo swakudya swa ni madyambu leswi hleriweke no seketeriwa hi timali masikunyana ku nga si va na xitatimende xa ANC xa siku ra nhungu Sunguti eCape Town. There is no request that I ever made to Brown Mokgotsi to organize any dinner for me anywhere in the Republic, not just Cape Town. What would have happened, he would have done that on his own. Whether it is funding from whoever, it was not necessarily as per my or from a request from me. Mchunu u kanete swinene ku va a khumbeka eka dina yeleyo laha a nga vula leswaku a nga si tshama a swi kombela. U vule leswi hi siku ra vumune ni ro hetelela ro nyika vumbhoni emahlweni ka komiti ya nkarhinyana ya palamende leyi nga le ku lavisiseni ka swihehlo swa ku nghenelela ka vugevenga, vukungundzwana ni tipolitiki eka matirhelo ya maphorisa kumbe vululami bya Afrika-Dzonga. Loko swa tani khale ka holobye wa maphorisa Bheki Cele hi yena mbhoni leyi landzelaka eka ntshamo wa palamende. Cele u ta sungula ku nyika vumbhoni mundzuku na hi Wavuntlhanu. U languteriwe ku ya konanisiwa hi ntirho wa yena tanihi holobye wa maphorisa kusuka hi lembe ra 2018 ku fika hi Khotavuxika 2024. The people that we call here are not suspects. They are witnesses who help us to understand the developments better so that we can arrive at conclusions and decisions that will help us to make South Africa a better country for all its citizens. So he must come and help us to understand the PKTT, what was it, what were the intentions, what work has been done during his tenure as a minister by the PKTT, and how did the PKTT report on its operations and its successes and failures to the minister or whomsoever was available at the time to receive the reports of that task team. Mbhoni le xihundleni eka ntshamo Mahlanga leyi vitaniwaka Mbhoni B yi byele ntshamo leswaku va sungule ku xungetiwa loko va lavisisa ku dlawa ka Armand Swart. Swart u vula ku va a dlawela mali no palixiwa ka thendara yikulu ya vukungundzwana eka Transnet. N'wamabindzu Katiso KT Mulife i un'wana wa vahleteleriwa mayelana no dlawa ka Swart. Mbhoni B i focus ra le xiphoriseni. You, like us investigators, we only have two options.
you only have an option to accept the bribe and do what those criminals want, or you'll die. Actually, the second one, it's not even an option. It's like that. It's either you do this or you will die. And then where the suspects were concerned, there was a time where a person was informing one of our members to say, now there's only 3 options. The suspect will escape, the suspect will kill you, or the suspect will buy his way out. These bribes were not coming in a form of like enticing you anymore. It was coming in a form of threatening you as well. Kasi ku tlhela ka hungu ra ntshamo palamende Holobye Senzo Mchunu u karhi ku yisa mahlweni ku nyika vumbhoni eka ntshamo palamende hi kongoma kona sweswi thwi. Ngingasho ukuthi ngibambe imhlangano cishe ngaphezulu kwa9 to National Commissioner 1-on-1 abamba 28 or more, so ile umhlangano bakhona. Kuba nama minutes lapho kulomhlangano kuba no PA secretary into enjalo. Impela nje isikhathi esiningi kwenzeka kanjalo. Kodwa hayi mangino National Commissioner siba sobabili akubabikho umuntu othatha ama minutes. Okay. Masibonga kanjalo. Uma uGeneral Sibiya ecela imeeting ethi ithinta noMotlala nefamily. Sorry. Icela ubaba uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi icela kwena meeting. Uma icela le meeting uthe wena uyinqabile because of ibinga qualify according to the structure mhlawumbe ovuma ngaso noma angisakhumbula impendulo yakho kodwa ibinga lapho mhlawumbe ungangikhumbuza kancane. Angishongo ukuthi nganqaba ngithe ngawuthola umyalezo ngaphendula ngase ngiyacabangisisa ukuthi sizoyimisa kanjani le ndaba. Ngase ngiyimisa ngendlela engangibona ukuthi ngokwami uhlangothi kuzofanele ukuthi ngiyimise ngayo, ngiqale ngayo. Ngiqale ngo National Commissioner kanye no deputy wakhe. Ngize ku deputy wakhe ngize ku Provincial Commissioner bobabili ngoba ngabona ukuthi Holobye Maphorisa Senzo Mchunu loyi ayak mahlweni anika vumbhoni emahlweni ka tshamo palamende Mademba lama avulelwa hi ririmi ra yena ra Xizulu. Holobye Mchunu u langutele ku gimeta ku nyika vumbhoni Mademba lama. Kasi loko emavhengeleni madele a ka ha ri rihlaza eNiyani eLimpopo se i madele ya ntima. Tshama na yena. Malongte mahungu ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga khale ka President Jacob Zuma u lerisiwe ku hakela mfumo 28.9 million wa randi ta mahakelo kumbe ta tihakelo ta maqweta mayelana na ntsengo wa yena wa swihehlo swa vukungundzwana. Khoto lerisa na leswaku mali leyi yi hakeriwa kusuka exikhwameni xa yena Zuma hi yexe naswona yi ri na ntswalo ku nga si hela tin'hweti timbirhi. Commissioner wa maphorisa kumbe wa tiko General Fani Masimula u ri va karhi ku hlotana na mune wa vahleteleriwa mayelana no baleseriwa ka vanhu vo hlaya eWestbury eJoni. Vafana vambirhi va baleseriwa va lova loko 5 va sale va vavisekile endzhaku ka loko tolo vavanuna lava hlomile va nghena endlwini yo karhi endhawini liya va balesela mani na mani. Maphorisa va tshemba leswaku mhangu leyi yi fambelana na ku lwisana ka mintlawa ya tinsulavoya endhawini liya ya Westbury. Se ku na ntshamiseko eWestbury endzhaku ka ku baleselana ka mintlawa tolo. Westbury i ndhawu leyi tivekaka hi vugevenga bya madzolonga naswona vatshami va ri va chavela vutomi bya vona. I saw all the boys lying on the stoop, all of them were shot. It was so disgusting. It was so traumatizing. I didn't know what to do. I had to stop the cars in the street to assist us to take the children to the hospital. Un'wana wa lava nga pona mihlaselo ya swibamu u ri u na nkateko ku va a hanya. Hambileswi maphorisa va sindzisaka leswaku mihlaselo ya vugevenga bya mintlawa u ri yena a nga weli kona eka vugevenga bya mintlawa. 2 friends were shot dead. The other 4 is still in hospital. They just touched me. Still got a bullet in my ear. Commissioner wa maphorisa Fani Masimula a endzele ndhawu ya mhangu
endzhaku ko rhumela maphorisa ya xiyenge xo lwisana na vugevenga bya mintlawa. U kombela miganga ku pfuna maphorisa hikuva va mangala vugevenga lebyi humelelaka emugangeni. We do have some traces which we are following, and there are those behind the scenes assisting us from the community, but we are calling more to come and assist us in tracing this youth so that we can bring them. So I can't really say we will make an arrest in the next hour or today, but surely we, as I said, we know who we are looking for, and we do have some traces that we are currently following. Masimula u tlhele a sola vatswari lava tshikaka vana va vona va tinghenisa eka timhaka ta swidzidziharisi hi nkarhi lowu a va fanele va ri xikolweni. Vafuwi va wele hi khombo eNiyani ehandle ka Musina. Madyelo ya swifuwo ya tshwile. Ritswa ri hlasele nhova yo anama ya madyelo leyi tivekaka hi Camp 2. Miganga leyi nga khumbeka yi katsa Bale na Manenje. Xivangelo xa ritswa a xi tiveka. Kampa ya magidimbirhi wa tihektara yi simekiwile hi khala ka mfumo wa Venda hi ku lava ku hlayisa na leswaku swifuwo swa van'wamapurasi swi ta dyela kona. Vanhu vo tala eNiyani va titshege hi swifuwo ku va kota ku hanya. Van'wamapurasi va ri swifuwo swa vona swi dyela ekampeni leyi tanihileswi ku nga riki na mpfula ku ringana tin'hweti to hlaya. Sweswi van'wamapurasi va ri byasi byi hisiwile hi ndzilo. Vaaki va hleketela leswaku ku nga va ku ri vahloti na vatsemi va tihunyi lava nga sungula ndzilo. Ri vhathu vhane ra khou tambula a huna arali vha tshi sedza hoṱhe hafha hafhaḽa ndi zwithu zwa zwi khou tshidza vhaṋea fhedzi a zwi tshe na government a tsha zwi dzhiela nṱha. Muṅwe na muṅwe u sokou ita nga u funa. Ri vhudzwa pfhi hu na marinzhi a hu na marinzhi. Ri khou ṱangana na problem ende a ri tsha ḓivha zwo ri fanela u shavhela gai. Van'wamapurasi van'wana va ringetile ku timela ndzilo hi swipfundla na mati loko va xitimela ndzilo va nga se fika, kambe ndzilo a wu nga lawuleki. Roda para lingedza u dzima. Ra vho to baleliwa rine vhane ro tshi khou roda na maṱari nga dzi goloi. Ra fhedza ri tshi khou to baleliwa ngori wo tshi khou dugesa nga maanḓa u tshi khou gidima nga luvhilo luhulwane. Mara zwe zwa itea ndi zwo uri ho vha ho founela vhathu vha tshidzima mulilo vha ḓe vha ri thuse. Ra dzima siko pfhi vha nḓilani vha khou kanda tshipise vha khou kanda gai. Ra fhedza ri songo va vhona ngori ne ra ṱuwa ri hayani. Van'wani va varhangeri va muganga na van'wamapurasi va kombela ndzawulo ya vurimi ku va yi va pfuna hi swakudya swa tihomu tanihileswi va nga ku lahlekeriweni hi swifuwo. Tshinyalelwa zwihulwane vhukuma lune ri vho to tama na zwa uri na vha department kha vha ḓe vha ri thuse ngauri u ito sedzana hafhaḽa murahu hafhaḽa u khedzela kholomo dziṅwe dzo fa zwezwino zwi khou fa zwino nga nḓila ine zwi khou itea ngawe. Ndzawulo ya vurimi va ri va rhumele xipano xa vona ku ya endla swikambelo swa leswi ndzilo wu nga onhisa xiswona. Swiharitano maphorisa va ri a ku se vikiwa milandzu yo hisa. Malela ka randi ya vevuka lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17.41 cents, pondo i 23.22 cents, euro i 20.20 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.20 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri henhla namuntlha. Nsuku i $4,026 a ounce, platinum i $1,538 a ounce, kasi nxavo oil and base $62.59 imphongolo. SABC, barhureri va vuhaxi bya G20 SA 2025. Baka hina mahungu lama mikhomelweni ka siku ra namuntlha na vhiki leri yan'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Xipiko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Harpere.
riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kwala Western Cape kasi loko langutisa kwala xikarhi ka tiko kona ku languteliwe maxelo yo saseka a langutiseni leswaku mundzuku kona maxelo ya ta va tshamise ku yini ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala Eastern Cape kasi kwala na Northern Cape na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Western Cape kasi loko langutisa kwala Western Cape nakona ku ta va ku ri na mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na ritsha leri nga ta va ri kona kwala Eastern Cape Northern Cape kasi na kwala Northwest nakona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela kwala Pretoria kasi Johannesburg yona ti va kha famba ka 27 kasi loko langutisa kwala Springs nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 27 wa ti-degrees a langutiseni kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Musina loko langutisa kwala Botsoleni Maphata Blinkwater kasi na kwala ka Dinga hi nga riveli na kwala ka Dzumeri nakona ku ta va kha ku hisa loko langutisa kwala Polokwane 27 Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Skukuza loko langutisa Ermelo yi ta va kha famba ka 26 kasi loko langutisa Middleburg na yi ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku va kha ku hisa kwala Richards Bay kasi loko kwala dorobeni ra Durban yi ta va kha famba ka 29 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Potchefstroom kasi nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees kasi nakona Ladysmith nakona ku ta va famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Mthatha ku hisa East London kasi loko langutisa dorobeni ra Gqeberha kona ku ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela George Mossel Bay 22 loko langutisa kwala Cape Haggalas kona ku ta va kha famba ka 21 loko langutisa dorobeni ra Cape Town yi ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa loko langutisa kwala Springbok 27 Upington ta va kha ku hisa kasi loko langutisa kwala Kimberley yona yi ta va kha famba ka 31 Kuruman nakona yi ta va kha famba kwala ka 29 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Sasolburg 29 Welcome 29 kasi loko dorobeni ra Bloemfontein kona ku ta va kha famba kwala 29 wa ti-degrees loko langutisa Northwest kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 28 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Vryburg kona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 kasi Tusker nakona ku ta va kha ku hisa yi famba kwala ka 31 wa ti-degrees ku sekeka mina ka ntombi ya ka Mkhalani a ku ve madyambu lamanene